easy ba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum. This is Sompa. Ghana de Shimaima Yamabunyana Kwaba at the Sompa 106.5 FM Accra. Jumedi friend Ghana today. Every Sabre Yakopimsa non son ebeba found be Sema edu no wu bebemuno. Na yenimu bedinkita hua paho be Sema edu 9 740 ni yenimu etim. Yenimu timbe don shiribako. Efadie ho o my Ghana. Nsemo a ekoso ensemo edi him ne dia de ncheche no. Na ye ba be yima sotire. Saa season ya nso you call online portals, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Story be a Ghana hono. Na ye dia tuja. E wamona ne kra na fa Ghana ho a de bema wo. Eno achi no se wodofo bi di ne birthday a anopai opportunity ma wo se obetimi ede wo greetings na fa ye Facebook page. Wobo Sompa Accra, ya abo Accra medical mo aswante. Sa Sompa ne wo bebre, obi okumase, obi onkranze, obi osunyane, ye obi otechiman takwa doma. Eti se wa mo Accra no a won say we greetings na enam sunyane it is a uba Facebook and answer YouTube no a now about Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na ode wo mo apese wo chia wo mo no pay obi wo kra condolence message bi na apese wo de ma no obi wo congratulations message bi and apese wo de ma no obi wo nso so a wo tirim kwa bi a wo pese wo de ma no na wo de afa ha na me come say Ghana today anopai ye come say eniema koye mayen na esese apam etimi emayen paste bi ne de twitwi yese o maye de twitwi yese wie pe na wasan de nsuo aka ho e de mayen wa mayen nsuo awie no na yenua Obaapa ono nso so amayen hajia ne twisco ono wie a se yenum nsuo bi esese ye pe energy bi na awia ne ye pe hajia bi de boso na mismi wie a ho dodo wa no mama wo time bi na won so ode abomu kama eti sambre die ye mo akwa baba Sompa 106.5 FM Accra afisa ha ena se wutia ne efa so ne ekoso ewo Ghana nyina ubeti bi ena ha nso na wunya nyansa asem etie Sompa ye beboa ma wonya osompapa na wabo Sompa na wonya ketua pafise ye gitum se wiase die wudua bi eno na wutwa eti epese wudua ade papa ma wo ho na watimi etwa papa menkoma me adult children no akwa bampedifo me mama akwa abo na bibia aboko de na mo shine anopadwada no pese anti so ejirani ejefri wo Obaapa odresi fatao pa black and white no and ne skin color no fa
red fatao na de color bia fatao and a master pam now person ka o trick me na but amfa na pam person ko trick me na no me ba adwuma mabo blue and black me bedru ya pam so blue and black nti ene no say wo tete me o kan se mesi ahye no o buy mabo African wear amfa na o sa bepa tade biem na ye twamfonyini ai me ni the picture no wo ho okay ai no pese o baro se ene ne bo black no ne mabo blue no ni medru no na ntin so hye na nanso ye twa picture o buy na ni bayi amfa na ni bayi o buy mabo African wear mabo me die made in Ghana made in Ghana to maybe no mabo so you African we should made in Ghana that way you to maybe okay yeah pam abeja for the weekend bibia bokode ye de nyame ase enti Ghana today bre no so say ni sema ye koso Ghana nyina ye de betu dwana ma menka weyi na ye mfanto so nse Obaapa Apam ebre na no wuku that renchem kase ne siye no enipa mienu omo ye ministers ne ebo omudin pa na omo ya na omo abodin Dr. Manebu Ama na bia omo abo Dr. Mutala and others and others yes ramu omo ye ni na ye nipa o me hu se anala abusua no omunua ba ko bibia beto se edin na mo ye na o se am paint bisu menua no ye nipa o wodi squadron leader anala no nso wodi but as ye bodi no a Dr. Manebu Ama and Dr. Mutala and others bay others no munidi Dr. Sapo wodi Muniru onidi omunyina wodi wonu kra wonya acting national security coordinator Abuaji wonidi onyu obi ba enyu obi last born ye ne ma me kasa ye ne last born no yes squadron leader anala wonyu obi ba onidi odi chum die no kra de awro ho asa ye 2 years ago ene wo ware ye na yire kwa wo so wa wo wie na yire na wu ene no so wu ti akoda na dane ajanka Jesus akwada no dane ajanka ne maame ewu ne maame kwa wo so wo na sa akoda no ye blessed child e wo mu so ye ajanka ba wo na nso ajanka bia wo papa wo wura ne nyankopon oman no sa nkrofo wo twe no mafiri mu no wo mabusuafo no wo mada ye so yes ni titiru wo mo yirenom ene wo mo ma e say ye mema kantinka enwotwe ene firi mu wo mo yirenom ene wo mo ma ene ho adwuma nso na ene no wo mo koye mine ya enti asodie no ni titiru wo mo yirenom ene wo mo ma ene wo mo ma menom ye mrewa ene wo mo papa nom ye nkokora no e yo ma na sede yes e bi say ma me no ne ba wuo no ebi ti say wo sha Abuaji ya no wo ma young man ya wo free mu ya NDC parliamentary candidate 2020 and 2024 a wo free mu ne ma me so no ne last born wono ne dida so ma me ne say ne last born no ene na nida so na utimi so wono na nyame apagya na dru ba bia wo tobi ma ne ma me di Dr. Manebu Ama ne ma me ya abrewa ne so ya abrewa kra no hododo no bakro oman no ya wo responsibility no correct chumi we ne ba dane ajanka ne ba yese ne yire kwa wo so wi eno no nso so etu ayi wo ye adwuma mo ma no so afrim ti akoda ketwa no wutimi sa akoda no kro wonya wan ya wutimi sa akoda ne so because wo hye nkontebo no mu bu no a na so so ne papa nso na ewu oman Ghana mama ye hu say it is worth dying for the nation omo yire nom ene wo mo ma ye responsibility aban nu ko obefa so a obe cover wo mo ebi ti se twumi se ne be ye totofe wa se ye sha akoda na kopim so obegina na so opim sa akoda na be de ne ho ni suku sem nyina egu ye so e se kan ne papa te ase a ne papa na beto amana di ye se ohene ba ne de ne papa te ase ohene ba ene de ne papa te ase en kan ne papa te ase en kono na be no Dr. Manebu Ama kan ne maame en kono na be ka sa abrewaji we ko taduro abrewaji we ne fadidi Dr. Sapon onyini die eso na yire wo ho ne maame wo ho ne nuanom wo ho
enti omo close relatives close relatives no say bi te say wo mo yerenom wo mo ma wo mo maame wo mo papa eya oman the responsibilities ye be hwe omo akopim so mbewuo ni titru mpanifo no emrewa ne nkokora no because asemo okay last time na me busa obi say aban no wo hihye bi a ode beboa ebusua na ebia na ye wo sika bi a oh say ade na ba ne de ye ni kura ye bepe yes okay because na in almost 7 o mine no it is o mine ni bi kura consolidated fund de wo ye betimi ye bi afiri mu de aboa consolidated fund de wo e tro bi o mutimi de ye nneema no o betimi ye bi de aye but de ye kan say close relatives ni nyina o mo yerenom ni titru ene wo mo ma ni titru o mo ma totofewa no ana wo mo mmere wannom ne wo mo nkokora wo mo maame no mo maye mmere wo ntimi nya adwuma bi mu a enko mo ba na be kro no ma bre wo mo no wo mo eyoma na sedi siesu mo ana ye bodi so ye mo di ni anya ise Dr. Maneboama Dr. Mutala and others no mo didi wo mo ni ebusuanfo wo mo ni nuanom e dey na others ade bi so si bia lo ye politician a wo ye important see obi no what is others? What is others? Others is say. Onye minister nti, onye important na. What is others? Eti me gidi say empanifo be ye ho adwuma ni mo mu ya. Na ye kasa ye mu omu ye nwotwe. Utu Flagstaff House. Utu Flagstaff House wono a ye de omu fo nyina bobɔ. Obia wodi. Squadron leader na la wodi. Chum owodi. Aboaje wodi. Na ye mo Dr. Sapon wodi Muniru wodi yemo mudi ni enya say Dr. Maneboama Dr. Mutala and others me so my nsuo na apam na sama ye my bibi ntwetwe yasimie because anopa yentimi fa se project yentimi fa se project mpi ananum kankan gabi ese utimi dia kokodo kasa ai enti my bibi na anopa mahu se mudi yawo de se udi yawo no a enkankan se wasu awi obo se wonuma ye trose nkunuma no uhia Pepsodent cavity fighter toothpaste fa choose na entity amama ni nyina mfiri wonum nte eba ne sa banche de wonum kura ote ne se dabeko afi Ghana Dental Association for se menkan kire mo se ya bra no munya adaje kwahwe mo se munya adaje nhwede ya ene eduro ba company obetimi akamfo de amamo Pepsodent cavity fighter toothpaste eno ene be yi wo se ase jempere ni nyina ene be yi enumunkan afiri ho ama wonum ayehwam na sa cavity fighter Pepsodent de aba meka ho asemi say 175 gram no wo ma sa abone ma ede bi aguso ama na ye ma say 200 grams ka ho na kopebito unyanya ba ko a eso fie ni nyina ena ye wo ajakwa park no nso ho afi ye wo nkura de no 65 gram no ene ye wo yi manfa paste ene wo sachet so no ende kuma bi ade to nso timi de to ubetimi de akonhyiamu na ba na ebi da so wom Pepsodent cavity fighter toothpaste eno ena edi ehimpa na onua onum nso de ehye fridge anampo kasa for dispenser yi ubonsa kiki osia uhia Pepsodent cavity fighter toothpaste obisi odi abrobe amangonom citrus fruits na ne se afem uhia Pepsodent eno ene wodwa so sesei na wo semenfa dentist number maw wo credit wo credit wo time frɛ na waje akwankyere wo se ho 0800 16 1000 0800 16 1000 ehono na wo frɛ Saint Doctor na wahwɛ wo afi 0800 2030 eho wo frɛ wo pedodo atu atonwa Pepsodent for beje so wo credit wo credit ultimate free to free 0800 2030 na enensuo no Ransford be kan kire se udi agoro ko bubu ensuo bia keke di twitwi osia Typhoid mo no wadi kan kura amene dada enti ebewie ebeja oyade a obesan bo ho ka na mo so de kasa natural mineral water edi kan twuse onum anu abia wabɔ ho ban afiri nyarewa ye fafiri nsuo mu enenti se wo ya yefro wo ye yie adwabo bi adom beba se ombe no nsuo obesoma hoho no
uhia kasa natural mineral water enete ye the state of the art technology na aso na tete kula no a na osamu nso anwunyu no yasan so ayede aba abefo ene e friend dispenser no enti wunya o dispenser e de si hall ho ba na ode ne kopo ahyase no wabu na yefe eno achi no ye wonto mu nketwa adantemu ne akese kasa natural mineral water ena yesan wo de e wo sachetim agi baabia we Casanova Ventures womo ene de aba na kasafui hwe wo back hospital wo taifa e kire ho apɛ 0206469430 ya homa no ene yen kasa yo na anopai enchia kase kwa ma obibia wo bia na enchia no efri Twisco energy food drink wo maso eye ene kwa ma wo mo se ye chia wi a mimusa wo se anopai wanum chidie na wanum kra ede na wo de nom ye ede na wo ye ya wonum tea no se enye Twisco energy food drink dia ene wo kwa adwuma yi wo kwa akobere pa wani ko ha esanse wanya Twisco energy food drink anom enti se wo pese wo kwa adwuma na unya nwoden na wo de ye adwuma no wo bra ekomde wa kopem anumra eye Twisco energy food drink bomode na pebi enkwa no so mu ko school ahu wa ma mu bia nom enti wo mu ko school no wo mu da wo so wo mu to a kwa bebe fie no wa yankoso ya mesrawo eye Twisco energy food drink eya yama wo mu anopa no wo mu be ko school a tweti ne ma wo mu na wo mu no mu nya bread bi ka ho a no an no wo mu ko school bo say yes wo mu ko sua de no wo ba wo maka cho say ma enne me ko ye no me sua de pa san say tea na wo no ma no pa no enne na akoma na ho dem me ba cho Twisco de enwanu no be bre ena ewom e bi ti say vitamins B vitamin C D iron enne de keka ho nyina no wo benya fi Twisco energy food drink mu a che say enya asem keto ada eno so eda nchen ya unim say 2 Ghana cedi po 2 Ghana cedis per 1-2 per let us say we feature one more obenya Twisco ni biato be bia o sama me na wode ne matoto table so oto no ukọ no mu a obenya Twisco ni biato ya 2 Ghana cedi na mesi 2 cedi eno da nchen a medical ka cho say nnuane nro ebebre na ewomu enti adopa sorry a eya bobobi na ma o mani bi no mu mobi mfa nko school maka cho say bebia obekọ bia obenya ebi ato Twisco energy food drink na haja special ne obebo haja local special food obeba nne edwode bia chese obia budget wahihye no pepe person say yenti scan ko twaduane haji abeba enti sa wo so utie me na enne wo budget no why say obekwa abonde akoto aduane a mesrew bebia wo bia wonya fre haji amo a wo mo de bebre wo aboboa no enti aduane bia so wobenye bia to e wo hono mo a aduane so ede anti Akosua besie ye fantos ya se bio apro ene de aduane no ye de papa wo ene wo kodwoma last na meka wo kodwomo a entoso ase ye omo de edu agugu ye se formally no sedai ya omo de agugu gu so haji ade dabi ono no ne entoso ode ye aduane no eye natural ye fe do bia fe so a eno no ene aduane pa wo benya di e wo haji special local food wono mo wache wo ho jollof ho fried rice toza afi aprepresa kokonte emo edi banku chese enwale ne doso bodu ahaji awodomo na kodi aduane ya meka ho so de ko try hwe na wo ba wa beda mase wate ase na mesraw ye ye adwuma de bia meka sei haji awo mo aba wo mo hyase kora ya wo mo eye adwuma du ko no mu a wo benye aduane ne bi adi na medical akasa wo ko abefo tete video so a Facebook wo behu ye TikTok Instagram so behu ye eye haji special local food nya bope na chese dem wo betimi awoda ne de abraw e wo bebia wo bia say ya preference so a wo betimi afre no 0246359921 0246359921 and 0594797215 dwumedi bia wodie bia wodie to nsafra ye ya beba be ye dwane no e dia ma wo amawo mu so ani atimi age anti Akosua wie ne na haje ade anope ye no na ye nso ye di betwa ye num na mebusa wo sese wo hododo anope ya me kanfo time heba me schedule no ama mentina ho ema tidi yare ntietia wo fa hodie so ada na da bia na nko awala o yare wo se me yale malaria da bia malaria ba etidi yare no aba edru a time heba mixture
ye bodia na ye mona keke efise omo manum bia di ho adanse se etu yare no na menyare ansa fesi center table no so da bia na no nom nkakra wonu atso na aduane nya wode se wotimi tibidi wo ba bi wo ho no ntimi nidi wo ba wo secondary school da bia mama aduane nya me de mano time heba mission bi nom wo ko school afa bi hyem enkoda no mo ko school ya na ntontom ta wi wo mo pa ene da bia na de wo ba fie na de wo ba fie nti akoda na ekwa no ato time heba mission na wo de ahye ne bag im edu de hye ne bag im be ye easy amano na wonom bi wo honam na tutu wo yare bi wo star wo sori ya wotimi se da bia wabatwa wabasa wo kotodwe wo nan na ye wo ya eno nso time heba mission du ne ye wo kamanti yare miensa etidi yare wanum ato wo honam na tatutu wo a edru a ye kamfom wo no pay eno no sa wo pedudu atu no afre 0244 417669 0244417669 eti Obaapa yen chance ye na trending story bay na wo a trendy a manfo edi hu nkomo a woni aboso bi I think say we dey enu anko na baye yes asofo wo mo wo mai mu and presidential envoy wo ma tron krata abase enkomhye na ya wo mo hye no ene wo mo eba be vetting wo mo be soni mu what you say wo mo ba be eja ni refi ya de eti ase obi adi ase yengo na eti ase Akosua yes enu anda sa enkrata ne ba abonte okay o se sabra hu semisi ye no na yewu asofo a wo mo emebe twom na wo mo hye nkom ebi kura yese sofo roja osanwan I think so odikabo Dr. Omani Boamadin se omehwe no na wo hu se na say I mean fan say difo bebrabo ama nkom hye e fa ho eda ho tie say aban se say tie aban se wo kom hye bia se yakopon yi bibi kire wo a fabra na so ye okay no wo mo ba be vete on be sonim ba men fa ma public meta se nyame na aka enti fabra ho no mo na wo mo hwehwem se no kra ende o mbehu me gidi se meni a ban be ya adwene wo kwan bi so fi se eya na sometimes a defo no the prophecy ba no mo ka se yenimo bia because we no me pesa me ka enso hwan na me contact no nti se de ye te office bia mo na wo mo akono mo akoka o masem na ya vete a ebebo no man fa me ye excuse am ye na me kan because sometimes ade ni si wi a na hu videos no ade na si wi no na hu videos no ba hu just ade na si wi eti o see God reveals to redeem sure onyame oyi bibia di se wo beje ye and then nyina no yi na di a woje ye ebi so wo hwe Joseph dream na wonya ye about Egypt Pharaoh no or can say about twice it means that it has been decreed in heaven e kombeba aduane beba na e kombeba eno no wontimi fa prayer bi an cancel eti prophecy ni wo mumienu ya wo prophecy bi onyame be ka kire de obeye wontimi nya ho hye wo pa ya kom kire 40 days 40 nights ensesa okay any wo prophecy bi o de babe wo ne ye na ye yetimi aye hu bibi okay eti a prophetic word ba either say nyame because onyame wakasa say bemba we live in a wicked world okay was what the asase amanipa sana bible neka the earth has been given to sons of men and was the heaven and the heavens belongs to God it what the asase we so amai to onyame de obe decree the word is established in heaven na mo ma ba akudi bebrewum eti ya no review na sa apam sa okun bi wo ho a na through prayer no wabo e de asesa no ene ye bi won so no be kan che say wo mpa bo ntimi sesa na besi okay enu bi na me ma example say Pharaoh de no ebra onya dream ni mprenu ena Joseph be interpret dream no o interpret dream no say anam say about twice say it has been decreed duane beba bebre eno achi ekom beba eno no 40 days 49 fasting to means no duane ne beba ekom no so beba wontimi ntwa kom nim because it has been decreed in heaven eto obi wo kura nyamitimi yicho se nipa we bia wo da nanim but se wosesa na bra bo a osesa ni ways because e bia boni nti na de wo bre no it is wosesa na kwan a obetimi anyankwa eti kobo na mane
sɛ owuo da n'anim ebi kura onu obi kunu na ɛda ebi kura onu obi yiri na ɛda tina saa amanehunu na ɛba no so kɔka kyɛ no wɔsesa ɔrepɛnti ɛbɛba ɛna bi wɔn nso a na nipa no ne bɔne bi a wayɛ dada atemu ne ba empa ebo bi ntimi nsesa no ebi ko bi obeka se nyame ntue nipa so ka no oboa onyame wotue nipa ka we read Galatians chapter 6 verse 7 I say do not be deceived God cannot be mocked a man who reaps what he sows e New Testament in your Old Testament I say we dey apam dada apam no and Galatians chapter 6 verse 7 I say do not be deceived God cannot be mocked a man who reaps what he sows boni bia wudua no becha I'm telling you obetimi asra nyame de odo boni becha wo by you esoketwen de wubenya edimo bia na ada God is a merciful God of course or a merciful God but also a God of justice God is a merciful God but also a God of justice etimen kasa ade na me ye no me sebo ne facha nyame de becha of course what de becha wo but he is merciful he is loving but he is also just eti what de becha wo but you will reap what you sow. It's on one anka. Galatians 6 verse 7. Say, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. It is a one safunim now and answer be a bontina wo ye bondi bi. Na when you ba hu so agya na nyame mfa nchawo. But wo betuaka. One day. Wo so obi be fa wo de. Say wo ye oba na wo di obi kunachi a. Wo so ware bi be ye wo. Because wo no wo dua sa adultery no it you reap adultery because say it's sexual immorality now wo dua here no you reap it eti amenya what is oh there be yo ade na wo dua no they say the ade ye wo menya wo de no or say love your neighbor as yourself it is apam ade ameye tia wo no me ye tia me ho Adia me yetia Obaapa me yetia me. Love your neighbor as yourself. Eti de me de ba ma wo no eba me so as myself. Said you be the be your wa enya wo de na. Eti ye be stress nam na wonam ho no menye waji so be ye bibia fa ho di o. Debi o. Se nyame de wo pa ma wo. O nyame de wo pa ma nto be ye bibia ni wa asase so ya wo fa ho di. Obi wo kura eba wo so sa ba wo ma so. Enti the fact is say ye under grace no grace ne is first no na nka we ye bone a fe na akofa nwan ne amponche ne adeda bi say Yesu moja ne nti e wade fa me bone eche me wode ya chaw but you will reap the consequences. Okay eso aba ne de yenya asase we so yenya bibia mfa ye hunni ese wote ase sa ma me dodo na adwene ma so da bi asase we so no yenya bibi mfa ye hunni bone facha ne de wo benya but wo betwa ye asase we yenye bibi mfa ye hunni wo wia de a wo bi be wia wo di obi kunachi a wo bi be di wo kunachi wo fo obi yire a wo bi be fa wo yire oh yes ai wo fo obi yire a wo bi be fa wo yire ebia ye be fa wo yire but wo but ye be fa no but you may not know but ye be fa wo yire ni bi wow wo wia de enso ye be wia Eti be careful out there. And for grace is soon kasa wonyame or you the same yesterday, today and forever. Na make or you merciful God or you God of love or you gracious God but or you God of justice. Eti men nya who say we ye sofo na wo fa you know him say sikanti na wo ba here and na wo dada nkrofo akomsha tro a bad prophecy you will repeat. Oh, say your woman will be blessed. Oh yes, minim dey for truthful bi. Ebra wo wu no. Okay, was munya me so aba na mi twa no. Oh, ai. Oh me hu bi. It was a new. I say munya me so aba na bi twa no. Because nyame ansoma me. Me ana me soma me ho. Ebu bu nkrofo bebre. Ene asori na gu na japade nyina ya ton. Oba kro kwo ware no kro na oba na oyare. Yeah. You will reap what you sow. Eti love your neighbor as yourself. Nyame ka say de de ye wo anya wo de na memfa nya obi efi say wo de koye wo nua wo dua ba bone ama wo ho ubetwa eti ene se kwa na anam so ne nya se nyame bone fa che wo de becha wo ba bia wo dua duru no eye na ye fa ho akatua ne ma wo membo memma ne no so bebre. He is a merciful God.
He is God of love, but ma uremfi. Or a righteous God, but or a God of justice. Wow. Obi otibika sa uretoye media. Vengeance belongs to me. Me na me Tony pasore. No correct. Obi otibika say, do not be deceived. God cannot be mocked. A man rips out to his own obesa. Was a woman asem so sin idin. Remember bibi another. One na mabrabo boni abrabo fi bi mu na nya. And repent. 10. Mumfa wo ni. There be o. And family bi wo ho a wo mo bre. Because of the omo mama na so papa ye nti. Enkwada na bre ya ne no na ye ya. Eti sa wo no wan sori amfa hyebra nhyɛ wo nsam a. O mama na so papa boni bi no. Na aso but you will pay some even though mama na so papa na ye. Wo be fanya me kra na wo be tua bi. Because o mama no sa o mama ye papa na bi be son so. No correct. So insira na bi be ba. O papa ye papa e bi be son so. The same way no ye boni a e bi be son so. Eti who say boniface kra Obaapa nyame de be chawo. Obedom wo. But there will be some bad in the trial be a wo be fam. Because na say to be a wo hye abusua bi a na wo be hu parting bi. Adentina parting na da so da ho. Na bi a twemu. Ade bi a wo ye to ho. Say the parting is there. The parting of the bloodline. Until so be sorry, but the ono kra be sorry so obekọ no. On fa ne ho to. The chosen one to break that thing, no, he has to face Sadia Noa. Ne ma ne papa ye ne also face no disunkunim ansan no no ne mana eba no o ma benya ho fa so tie very careful. There be American say ye man mu ha ye problem e ye bone no correct. Wo petumi wakwachi obi ba kosie no wo pesika wacha obi ti se wo di ko pesika obi ba wo ko chanity de ko pesika na say wo be ne wo be kan say erade family bo na eche me o de che wo ni nti no eno ano no boa you will pay for it. I'm a bibe so ma bebre even though God will save them. Eti yenya hwe yi na endia abapapa ma ye ho krono no onsu e be wia wo adultery no onsu e de bibe ye wo eti yenya hwe yi na yemfa yanamo nsisi yi nti we me motivation kakra me de eba nti Obaapa de obo so ne ma e ko fa me ti apam fabra ya na Ransford the cham mo na I na nipa bebre say we be da bi nyame de pa mai nti utimi ye de apɛ nti na emu no ubecha obi kwa se nyame fa ne bo nto ne ntam wa eso kra obeto still obeto ada obeto no wa se mention na bo no so e ben wo a ya enka o kase o se akọ akiri na se obi wo ha pam wote ho ohun se de ne mebre a onim die ti a ne mebre me say abayo bi a mihia na o ka che on sister Akosua me awaria ye dia ma me batemeti ase because me papa e kwan o de man fa so no eti ne man ne mama 5 ye nyina egu ne ho bi anware ye so sa na meme ye aso ka che mo sister Akosua me she said the mama si disappoint ye betray na enya me mama because me papa ye nim de no ye nkrofo ma ye nim young girls no form ni omonyim ja omoto wose ye hu bi eti yen na enye ye nwanwa se ne emema ayeye santi ye no ye ne abrese nyame hu ye mobo ye ne abrese nyame hu ye mobo o se enye ye nwanwa e na pese papa no wote wo wanyini o ba wo hye ne mama ne nyina egu ne ho obi an yentimi nware but onim die ntia mema babe dada ne mama no omokọ onim die ntia tisa wo no se sa papa na ne ba ne wo a gisa wo do hyebre hye wo nsem na wo sugu awurade se awurade hu me mobo na yi me free me papa enkonu ye yi eti yenya we yi no kre ye ne ama ye mebre wo no obi ye adwuma na wo wia no wo so man nyina da so ye hiafo ye tie sompa o man nyina da so ye hiafo o muso wia na ye wia wo so no ama nani anya dia na wono so bo nwansa kronobo no na wono so wia bi no kre eti ade bi a wo pese wo baba ye ne menye ebitimi wia eyi asensa wanya sabode ante Akosua se wo ke eye no kre kwa ai minim opanyi bi a no ye adwuma wa abam
ye yine because of sikeria yeah wouldn't so penny could be on one case juma anti Akosua yeah we are no oh yes kromfo ko fama kromfo ko wia eye no kura ai se body fa chenya me de becha wo batu becha ene mai ne da chen o problem o ne ma 5 ni nyina gu no ho mema no so di o mo ho agro se de ne odi nkrofo mama e ho agro no se wa anyi no obi baba ho na woni e ma na wo fa ho ka so be ma bi ma no wo mo sa young girls na wodi wo machi no obi ma ne wo mo ye de bi be yew wow ye de bi be yew ewiase bibi wo wiase o eye principle nyame dia bo wiase o se de wo bedua no eti de bia wo sori a yesi na wo chefufo na ye joda wutie Sompa yi dia ba papa ma wo ho me principle no dia ba papa ma wo ti na me se wo kɔ se wo no obi esan na se nipa ne dua bɔne me nko dua bɔne ni bi wo de dua papa ono no dia odua no obetwa eti di nche me mama wo wa be sesa me ne ma be yete se wo obi a be dua ne de wo sia me wo wiya me se me wiya wo da bi wo wa dua kro no ama ho me de me dua no kuredie dia ba papa ma ho dia enso bia de obi aye why me senti ene me nso da bi na nso wo de na kwaye pe me de me ne wonye pe okay ma bo magine pose me dua ba papa e de ama me ho okay because de me dua no eno na metwa na me pesa me maye nhire nti na da achi me di nhira na egu ho e de ama wo mu abam fakakra maye enti abapa no ne Sompa no yegu na site bia so be nya eso akatua pa na no awre ho sema esi ewo atwede obogu endi samanyoko no e di 60,000 Ghana cedis akoma busua no yeah enkwanhie esi save for the no na o masan twabi nso amasafo no nti ankwa nkosi ebusua no nko asafo no nso enya no hye and omo de 60,000 mpatwa se nkola no na omo ye 16 nti omo de nyina ama asafo no na se omo se 60,000 no ye de ma because na me baba ye calculation bi me divide by 16 na ma de ebusua bi abenya ebusua bi abenya 3,750 Isha. But a hodie mood. Musapam a hodie. Unya 3,750 mood. But say as a phone can would any one way back to but some of the 60,000 me busiano ko hadia. As a phone so I say busiano. Ko as a phone ye busia sa. Ai mo. Eno so. Nti the party na any yenhwe na ekua would won so nkokwa because 16 dia no at least na yencheche wo mure no yo yemfa da obokra time mo bobo so tew na yenkwa Obaapa Akosua eje wakode birthday mi ami doba ai say gutu ede la woda Akosua eje wakode boate so lo sibe boni ai meeting ai so lo say go here meeting ai Akosua eji wakode boate mene was mene ai ntele ne birthday na ya la woda enti we di Obaapa wadwuma den no ahofama onyame nhira wate onyane kese onya okasi no nhira wo yemu ma amen onhia wo kunu mesaboaten onhira ketwa na se mi kunu no ketwa no ai ya mama no na me di ado mama di dibi o di dibi manu ha o na bi Obaapa kubi asa opro na mpro eti Akosua eje wakode aboti baby awo bia ye mawtiri nkwa esenya me nhira mawo amen onyame wonto pon watamfo ni mote amen onyame ma wani mu nguase amen oma radio no wonko wani mu nkoduru di apogee amen oma wonya titiri oma wonimdie bebre wonhyira wo kunu wonhyira wo ma amen wonhyira wo sikasam so wonhyira wo mpom de oma wo mpom den amen na fa ye adwuma amen eti we de ye nua ba me ankasa me one of my adult children Akosua eje wakode boaten ye ma happy birthday and your birthday nti wo haje no benya double o china se birthday o na o china haje amba ai ba china no wo de ji se
Who birthday dia? Who dia ni echina? Oh, and I'm saying who dia me special tabro. Me special. And Akosua benya double. Hajia because say any birthday. But who dia echina me a top. But still necessary me bring Akosua a Tony. Echina me di be bom. Ama na say me any separate. Akosua benya na dia wonsu benya wo dia. Na dia Bra Ransford. Also birthday at the bay. Also birthday at the bay. Also Anyama okay. Ede ya bread. Etino yama Akosua yama ni tinkwa. Ese nyame nhira ene ne bambo. Ema ne bebre. Eti me de echina and then member na haji ya mienu. But ochina na mama no also Monday your birthday. Hey, any uncle say August for your special. Hey, August for me papa. Mr. Abuadi to see August. Your special. What kind of August? Me bucket to be some is it August or August? Miss and I'm say what kind of August? I'm says I met you. About your move on the tell na yamma etie for mre mutew. And my memfa daily numfrase me the delegate Obokrata and Shase or the Reverend Stephen Yenusum Wengam or the Nymphony Ababe to the Assemblies of God Ghana. And watch say a yadishia pa nefra tono, Nansuni Nemuno, Yamfa Bibia Menyame, and pay delegate the cha at the Abba. And now, Yura ever say free yankra Sumfuni da Cratafa Tosun Siana Aqua, Ubu who say for prophecy Brani and Vete. We a bind a country as software one motion com brass MSC delegate the Bocrata. And what you know, over a chair, Casepa, who's a Ghana Franca, a Fahono, a Ibra Mutala Mohammed, and a Jamuniru, Womo, and Ankasa, and a pay, Sra Domini do almost you metriso, and my woman be fitting Beriano, and pay delegate the Bocrata. Wachaba ye boso ediama yetifo ene mamento so far the daily statesman e double krata and so hwe enimwase ya kratafa to so ebiendo Dr. Matthew Opoku Prempe ya dodo na frene na pono ne mfonyi eda the statesman enimwase ya wose de esie no bichi abogana no ye bia nyina ye behia enkabom unity wose Ghana fo nyina ye kabom ma ye mfa nye amanyosem se ye de kwa akosho obi se we na ye amanyo ko debi wase yen kai nyina ye humbom na ye nyina ye mbom na ye ntwa gyajo a anope the daily statesman so e de abana se wono picture bi da hodom ya omampani John Dramani Mahama na afei enkane vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wono so eka ho chese womo sere kama womo se arabo akaye ne bom no womo smile kakra ni nyina ne se wo bra briche ebo Ghana no wo kosra omampani John Dramani Mahama Ghana for bo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia baso pa ese ekwan ya ofa so a okọ efie hono wa kire se wonimde wo amanyo semu a anope the daily statesman so e de aba na presidential envoy edumase ya yewra efriye ankra emfonye da hodomu a de yedi kai bobo so no a wo se nei asofo yi se nyakopo yi bibi kire wa bomode ase obesamete wo de beba na wo mu ayenhwehwemu e de afomu anope yi the daily statesman so ebo amane ye Any ma benfa the chronicle the Bokrata chronicle breast the Bokrata na no pay na actually what the chief inspector patients kotoka what nemfuni abeto actually wono mo na eche fuel tanker robbery no na ewie ya IGP abona basui nemfuni e de actually wono mo nso a won kodi sa abona fosam no nso mfuni na dase a wo monim aye jobi no ene nso anopai the chronicle the Bokrata no atwa ya Odehyieba na yewura George Mirekuduka ne mfoni da ha wose wo mo tata no ne nyina ne se waboni trimu poso onyama mpani a wobedi esi na ni so ntino esi tayaye tano anopai the chronicle the Bokrata watwa ya Odehyieba beto na PK Foundation ene se wone yewura safo kantanka aka wo motama banchira no se de be na obetumi abienuma be se empim du ene akire eno nso anopai the chronicle the Bokrata wan fansie wotwa honsem ya Odehyieba na chronicle krona mu no wo busawo
sɛ wowo ɛyɛ nhyira na sɛ ɛyɛ no me nti anope chronicle edem bra ko kratafa ɛtɔ so enum no a awerɛhosɛm a ɛto Ghana man yewie yɛpɛ yewura Mutara Muhammad ne dɔm no yɛpɛ wɔ korabrɛ ɛno akyi yewura Samuel Sapon ne fie bra dɔm no kɔkɔ sra kunafoɔ ɛne abusua no ɛno ɛne no nso ɛwɔ the chronicle da bokrata no mu no na wɔse a yɛnka Timothy ngoma ɛtɔ so mienu no etire mienu nchiche mu ɛyɛ nan no soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. Nti anope the chronicle yo mame fa Daily Post do bon krata na ento aso na krata fa ye to so miensa e wo mfimfin ho ne ho e na migina na na kakari ya wono e na ye senior international affairs and political analyst na o kasa ese nkabomdie te se de medi kai ye no ano wi no say sa na ho sem na esi ye no e wo se hwehwemu mapa ehwie adwuma na fe yenhu send ya assembly tie pepepe o se mo obi anyi bi mfiri mu wo mo ye hwehwemu no wia na ebetodwa send ye tie no wo mo fa saa fa me che Ghana for say elesi ye na Ghana for ye nye ho ntia sesa ze nyina e na ye twagya adwo anopai wo so ebo eho amane na eni mondo mo krata fa ye to so nsia no chief of staff Hira Julius Deborah enso enfo nyi da hodo mo a wo se sa no ho sembo esi de Ghana for ye remfi da o se ebedi fie pepepepe cha se enya de a ye rebetimi efi esanse abaye kro kase ene da Ghana for emu ebi ho a ono so ebo eho amane na page 4 no o mampeli John Domini Mahama enrada ewo bra no wo kasa do wo se Ewrade Nyankopon emma Yera Mutala ena afei Alhaji Muniru Oma womo ne kukumu na womo emetena chese so onhwe womo boni oma nyina mpepa na womo ne kukumu womo onfa womo mehye ne kukumu na womo entena eno so enwasem abepiemo e wo Daily Post da obo enkrata no mu ene anopai na Obaapa mi say yebrani nti yemfa etiefo na womo emrem 0260 196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 enti yemfa de otoso we hello Never try for say Akosua memena agani mori yo eja yemu akwaba yo eja yeti yo ya no pa momoduma ya dance ba so de sia kan die na Ewrade adumalafa de ni siramo na mchia onabo ba champion ento we come kata na inkami ne sia chairman didi kankam wodi nso ba na na ke onzo unity for national organizer na haji atafia woman national organizer so ya mi kan ya ne se tete ye busu a yesu ye wo fa no mu a wo tu mu ya na politics no ye kan de ye mu ati ayi nyina ye kan wa Sompa FM ye ban ko ye politics ta se de o mo di kan aska di kan ni nyina ye pa ni ba ko nya kuma ba na ye de ye o mu fan na fi Ghana ye mo mpa ye se ya ri ke dadi ni kwa in chat for pura Matia Jenny mo yemo bi fofo emra hello me pa to from say na free Sompa Kantamanto yedase yetie wo mo dedi kam amintia mo na mintia my phone tifo nyina me pa konya kese ntia Dr. Brand example incoming Frank Bera MPP amintia Safia Muhammad incoming woman organizer David Kankabwadu national chairman and just the code African party maintain benigaba na mo kabibi se say la dusiane wu ya no abana komo ye tie Sompa me ba cho no kre very good yebese o man penifo ene ni ministers ne mu a yebe ma mutumi bia yebese o se empenifo ye wu ye ya e hadwene papa
but mane no credit okay na eye also employee the see and of BBC but it's not say we the see na ye kai na almost a true margin here Akosua and ma police kadiama e say employee do see it ye better by no the BBC Mamon Chai and Casse in Pononia Ben one Sara Marco Bibi in Kawemu de Ma and got me peace and Kabu Clan come on you. Mate Medase Yama Obi for Fronso Emra na Yanko. Hello. Yes, Beman, I'm about your frozen. I then I feel you want you. Yo, Nana Yankwe. I think we should again my power in Yakuko Isham. Yo, 1 minute. I say, I'm a French chairman, and the incoming national affairs vice chairman, Edward MPP. When I put right and see if you could delegate some more Ghana and 1 people in a brand of someone can bright now or move to my Akosua panel or will enjoy the 1 PP. I'm about 2020. I say, I think I'm a member of the what Chile said, Ghana Hano, and Kanakumaso, and Yama yourself, internal cooperation with him and Penny. At Rachel Bridge and Port Ghana, I think Akosua, you know, you say, Doctor let me move from the wife. But let's say indeed, Ghana and Akomaso. In the best MPP ma, any additional more Ghana now say, yes, what Doctor let me move from 2028 to Ghana for Montomano. The power of Ghana and Akomaso century. And then the Kucha breaching a poor Ghana Hana. Now, not the people in the Rako. When I had this idea, Eddie Maya, Ghana, and Mobula Yaman was sent. Martini futu Mate Yenyabe ye Mate Yemfa de Oba hello Mami Akosua madi na oye de me hu ye pa na unso e ye hu adon odo don kwati buate life from Kantamanto market Kantamanto Boate Kantamanto 24-hour economy ya go nya blokra na won ko on de won wa twi na ko ya papa ba ta bring wo ba ta ko kumsin oba woman organizer wa fa de kan kan bodu national chairman wa fa ga champo de munyamfo be tu program MPP wa fa ba ni me bo te udia won say wi ati do be duana no na beka galampi won say me ka galampi di kana nya I want that President Mahama Akosua be my state of emergency emra na nyango kwa ndum ya to obama o to me ada na state of emergency no for program say so ni fa wo Mate o ya da CP memfa de otoso hele Akosua abo aje be me na ye frozen free he well we are be ma na amwa ko amekata si estu boy e wo ayensu ano ayensu ano Sompa ye da se yenkwe MP ya Obatampa ada address dua na me magana fo nyina yako na me niaba tika aban jakoma nkola omohwe omonkwa o bugu no me nia aye atemdidie because obi ahwe ne ba obi nim de daachi akorba ba ye daachi nkola ya nwahwe omkwe ebi betima ba ye MP abaye nipafi tu o magana wabaso mangana na adidie si na se nwahwe omkwa nam komo muska ichikasi bi enya 3,000 3,000 ada 3,000 years itwa ma mama wahwe ne nkwa no nwadi exafratam anti ompa asempeni kancha exafra wahwe omkwa no no mo fa bebe ba so sanka empefu yanko wonya penkashi ya na nya dia nka omutu wana mo aye mo se jofa mo ka ho asem na mo wotu wana mo nto munya sa do mo ye no no mo o man kana ho nipa wo hia o se won kata kasa on personal interest mo fate for no Mate on ka won so humeda se memfa de waba hello Andy Akosua be me na me pa che frozen afrifin Andy Akosua ba so original appointment do nyam ka za Sompa techima yo Sompa techima yenkwe na me fa number ni ntudwa na omo nim no so matimi abam mo amunim numbers na ya na mo ba wuram 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 meet you Andy Akosua ba so ka kira apam se me se no wan say to ya won cha picture ya won cha picture on won na ba bia wo no wo be cha ya won na sa afo no be cha Mate Andy Akosua am nkwa asem no so yenko na ara wo men mu se to da so yempanyin ko no yenina ye tie Sompa anya wo de
Matman Amoka, no Quenipa watch, and I said, that's far too home. But that day, when you know the beer, may I woman can I with my head. Said, woman so more bushia, more, you don't know what mountains will be out there. After the presentation, you know, after the woman here. One year, I was forgotten that I just won it back. That's a kind near what for me and any DNS any. Only near the end, and Kayabon, the Radena and sort of my uncle Yatampa. As I say, one more car, woman in an woman. I don't know, dear be out at the Mabushi, I'm going to depend on a woman. Yes, I'm moved, I'm more plans to move from Mono. You go home, Mabushi, when getting that I think, I'm from Mabushi, and will be a brother of weapon. The answer will be back. Matia original. Medasipi. Hello. Hello, Matia. Yeah, Eja, me patch frozen Afri free. I really Sompa taxi driver. Oh, you to Yankwe. Mamma Akosua. Ache edini yo otu ana odum. Otu. Okay, otu. Mate. Ya ni otu taxi driver ya dance yenko. I'm remember about the name of my friend. Monsieur Honorable Kennedy in Japan. Papa Watima, Emma, Elysian in Yanka. Ubia Diamond. You have to celebrate or Jimma, the Kiana Baby, Yamenkan over beyond India. You know, all kind of crying for us, but in the Museum go as a foreman. And because you are a little extreme. Ya mama bushi na ya ko ya so ga ya manya sama ko dum pempen so ti obia e twa atam ni ko be down na obi fi ya especially o mane bo ama obako bo mi ne mbabu ni ti o ho no no ya na anka ko enya ani se mi ense bia ya de hwe no no mi ya ba no ya de but na me fo mu na kranki. Menso medasi yemfa de wo chat okra ye bre no so na safo kantan kan fa tip of sports no mra. Hello. Yeah. Me pacho ye from say na free. Master, jama sab drobo. Yo drobo sompa yenko. But that's the way I can now dear mammy. Many Akosua and next year no master dear meteno and not the HNG. Lanka also the energy and we Nasa I ninti but okay I said ya every quarter band na mintimi nsere na mesiri nyina ka but na de ye hunu said yes we na pese ya dwimpo se be ya dae but anti ja ya besre na ye de agubu nsema ni mu ase but una ucha to yenti oni enko na me comment so no ha ye wo no I say itnie ka ma semsi answer oh wallahi ni munyo drobo ai echichesi FM yensa nko bi na me mete unka yenko mini abemme me yanso me ye ho hwia enye yie memfa monchi akakra mo de fa Facebook live no emratew ene de yenua nana Kwasi George also share live from Wenchi constituency and I wouldn't cheer by Honorable Bright Esilfi Kumi, incoming MPP National First Vice Chairman, and Honorable Buafo Kwajo Frimpong, 2024 NPP Wenchi parliamentary candidate, or C. Isha Lao, and Yenua ba Komasa Wood, Kumasa Bantama will say the loss of these dedicated leaders is not only a tragedy for Ghana, but for the African continent. It was watch Honorable Sampai, and which Jimedu Najisko. I say this week any brighter and brighter and I will say with different crowns I will say apam of Jimedu Najisko or say Najisko photos in crowns hairdresser for secretary okay and Dr. Baumiaba Nab
nana ekuamo aboante ablikoma center good morning Akosua nshira metie mo live our dance man sorry down ho or the special greetings my chairman divine Otu Agohom Greater Accra Regional Chairman and a National Affairs Vice Chairman the NPP yenua ba konsoso de ne de aba ohenena na mensa jebi or say good morning greetings na mede bremo we are living in a perilous times we ought to pray for our safety yamompa yemfa ye bambo ho ena jimadu na jisko se menka ncha apam se apam oba betwa won fonyini na yenua obrompona na the greetings bi baba ta yera obrompona na greetings na yera nti apam yemfa nsi ha yeda Pepsodent ase Pepsodent cavity fighter womo eboye chidom sanso ena kasa natural mineral water nso boa yema yede Ghana today ebremo Twisco energy food drink eka ho hajia special local dishes and a time herbal mixture woman a boy chidom emma jumedie edimu ya from ya Akosua Gwabuaje me adult children Triple A mine Odehyieba Apam Dadaa and afi Obaapa Nana ya keche yo na ye sorry sui na sofo kantanka bema beto so wo wie ya na prophet Dr. Odru what the first service no gospel morning show no na wo de aba wo wie a ebotena na sofo Franco say Victory Charismatic Chapel na ono nso the 30 minutes nyame asem abreye wo wie na ka systematic aboya dwuma pramoto a ne de pramto breka se ebo ne de abramu 12 pm pepepe ye wie ya ne adwuma de fa ne mobro asem ye obi asem aye de afutuo ne akwankyere ene ye die bramu ne nyansa no ne de no nso ato so mobro asem ye obi asem ye ya na for God and country a social political show Professor Kobla Abochi na wone ne dom so aba Professor Kobla Abochi mu wie ya 5:30 na ye the hot bite kase ebo no ne de aba beto so hot bite we are na prophet mango day na ono nso so the third service aba third service we are na sida 9 pm to 10 pm mo de nyame asem aba sida fo wie pe na evangelist Boatin na ono nso the hope hour 10 pm to 11 pm no de aba 11 pm ekosi 1 am na sofu solo ne dom so e de anadwo mpaibo midnight prayers no na woman so ediaba ya frame Akosua Gwabuaje betimi frame Akosua nshira ya damase koso etie Sompa 106.5 FM Accra Mamenka bibi kaka fa makoma mu hine ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ba media no hwɛ mabusua ti awonto ato so ko awonto ato so hwɛ mamenka kyerɛw media mamesere daa ne da media no kyerɛ papa de tiri kwa sabe bia ye obi wɔ hɔ aba emeya hyase bio ntibu ranom na mokanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asɛm na yɛ kan yo ɛyɛ kokoko Pepsodent kokoko promo no nie ɛyɛ Pepsodent kɛse dada no a na yɛ de 25 grams aka ho jiwodie na ba wo busua ho ban na hyɛ wo semu den FDA aji dwade nkrat wo yi na fa na moko yeko ye train wo garden ni na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o eye discus ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim say ansa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre say ye chocolate taste ni tun chen a ene fota e what Twisco mu no kra energy boosting vitamins ni minerals a e bo inkunim difo semwa mama ye dase me mo fa ya pomudi hu hia me Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. Sompa FM. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. And EJ can want. The ration more. I say a day what dog can want. And EJ can want. The ration more. Since the days of Baba Yara, we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1
back again. Since then. Yamo bibi ache Samo bibi akwaba Sompa 106.5 FM so ne yebra so yeda agude musam ena to aso efi sabe kopim se no twebebo ensam pi na otwe we ensam ahodo na ensoso etimi tutoto jalaji karim cruiser heavy one ne King Faisal ensam be ene from aso ereba wadi kokko bobi akwa Ghana Football Association and opere mu komo eba ne nsam afro pi any about one of them with the Brady Force or Sompa 106.5 FM. So, we do more for about Santa no Pay who be and I with them with 7 air band. They say, would a stroke and I say waist pain, diabetes, and how kidney failure. I'm a patro for the children. And so, we do more for about Santa no Doctor Time that so on Fabre and to Yaran Suno to us say, and for Emma and crying. I say, yo, Pokuya say, my rat, sounds sooner as Santimantum to Sunday, Boko Agogo. Yana by school and I didn't hear no more. Freya Humain, 0244-774-282, 0244-774-282. Secure sanitary pad. I don't pa Mantiana, ha, Mukwa Montian, Mon Country Fono, na Maji, secure sanitary pad nibi, Eddie, Mama Sans, a bomo, na Omobusmia continuo, and so etim a secure Eddie Ama Omon. And what you know, Casamino water. Yes, now travel your programs out and a cooling in some way. Ne Casamino water, and a month for ne, they several donor and so was in Charapay. About talk what did it? We know and fire Robia and family Nipabiano Swam. Ha, and say ye fee and your hobby on Nipabianum and so a dear free now pay open day. Quadi Casamino water nibi, Nebian so intimate come and fire Emma 0206 0206 469 430-0206-469-430 and no so none so no I didn't do super never answer to me. Come on, we know about for my swasna. It I would do some answer airban. Yes, that's it. So our town tournament Akosua Akosua na me patro enra matches no e bi susu etim etodwa Kenya ese Morocco e kaba kwa Morocco entimat nam se no asa game no na enya sam kotwa kra Kenya e di red card na sunu nya mroboa omugina pintin ese Morocco e kaba kwa Morocco susu entimat Zambia ese 1 ama Angola susu etim ese 2 enso enti we matches an eno susu etim titodwa e wona je se town tournament na pedum se amanya ti for e wojumade so na fie kwadi nkomo kakra onum se Nyankopon adom akina na je se GFA na se Ghana Football Association na je se 31st extraordinary congress no eno susu etim abaso na eno ana la ligu sane team King Faisal yes amon susu ade krata amon nsam no ade akokot akwa serve Ghana Football Association se 3 times ya empanifona ya omadwen se yakwa omukọ congress na omukọ omo so ekwa akwaja atumu no ma court enhintum na se court enfa injunction ento so se bia we emotions we no omukọ omo so entimi enhintum na we ma e de atumu nti no betima e pipa ha e bia nti betima na da ye yam na nti no anu esem e fala grusa ene na King Faisal so e de benti so much serve Ghana Football Association se court yes tilata no na Ransford de atoso da mame no enti na mi aduma china 31st extraordinary congress no si court and find injunction to so na we no 3 times ni mum na court and find injunction to say bia omo engine tum na alaji bisa oni King Faisal and 2 years man and also every hoba na pedum sim ama yenti for ojuma so nenko bibia ni goal stars aso ne enkodin koma kakra CAF Confederations Cup CAF Champions League Memendano and I say groups and I say we no pelems no yes empany for elsu 8 mission I say goal stars kwakobo e de tia JS Kabiru from Algeria and to goal stars Champions League no on JS Kabiru and I first game no and so ebetima to draw all my concurrent Ghana na second league no and so aba so far away Algeria and so na no ti Kumasi Asante Kotoko and Kwara United from Nigeria and so na ebobo nti Kotoko Kwara Nigeria and so ebetima so first leg na eba so Kumasi na se we ni sankran na eba so se Kumasi ye hwe na bia so etima kama na Kumasi Asante Kotoko aso ho na omo Travis Man squad amoso ediye preseason e pacho say na se goalkeeper no Kambara Mohammed Ejamu Abdul Aziz Dauri ekan obi Benjamin Chum defender Sensene City Lord Amwa Shaibu Abubakar Patrick Kasieru, Francis Akwa, Joseph Amwa, Henry Kwame Ansu, Michael Sefa, Joseph Ablo, and watching Zakaria Fusene, Sompa One, and so Ekahobi, and watching on Niger Met for us, said Kojo, Lord Harari Atabo, Emmanuel Entry, Baba Jahia, and so Ekahobi, Hubert Joe, Ranks,
ɛna Johnson upon eka ho bi ɛno akye Philip Amon Inusa Adams ɛna Saka Dauda and Wemos ɛne wings no ɛna strikers no Emisa Jordan Dozo Morofin Albert Amwa ɛna Kwame Poku enti we Kumasa Sande Kotoko squad ɛne omodia preseason ɛso so ɛhɔ na no pɛdum sɛm amayɛti for ɔwɔdwumade no so enti no na ɛno a say State House now a branch of fence Jordan Remy Ayu Morgan na ono so ehubana say Dede Ayu na dodo na enso at the friend say Ghana preacher to you no na eno na sempanyfo penipa nwunu ekrabe na no ane atweba Dede Ayu ewodwumade na say ele wisa say Jatan say Ghana has Obaapa na Ghana for after say football na wisa nche na wode bona we na Ghana for eya na Oba hazen koma be na omo no udi. Very honored and touched and pleased by the love shown by the Ghanaians, and I always try to give it back to them on the pitch the best way possible. Whether outside, we try to represent the country the best way. So when we do that and we come home and we feel the love and the people want to be around us, just watching us train, watching us. It's just not me. We have a lot of other guys here. The coaches also are here. It's something that we are doing together. So we're really enjoying it, and we hope that it continues like that. But I really want to thank all Ghanaians, all the people in Accra, everywhere around. People came from far just to see us training. It's not easy, and we know that things are tough. Anyway, sama Dede Ayu Remy Morgan and so etu ya na pere musama eti for ewodwumale nso na Richard Osajman ejo commander former player ma Kumasi Asante Kotoko Boase Ashanti Gold na enya jo agio enso adidi nkomo kakra na ejo na bizan se Bibian Gold Stars JS Kabira agio with the Champions League Kotoko as good what ma bo bia na musama no wa hwe etisan you play Ghana football na be journey na so say na tie first me papa performance so say obetima so boys ni na wetimi a group boys ni no obetima perform wo enye say yakobo ni bi ya qualify wakobo bi ko first na ye seniors no mo na enye say yakobo bi ya boji e perform was a players na timi say ginama national team tini yen ko say yakobo ni bi na boys na so no ntimi nyira mo no ginama Ghana na ye league no emunya dey because yes na o travel ko na o value ba for Munus and Ghana League, he say, from to play a bit back, or say, or to me pass it through to national team and send him. But first, Nani ever have born, Nani full of bonantes. 88 Sama Richard Osai Ajman, a show commander, and so to Dan one small, and a former club, Asante Kotoko, or Kakakra, and a former game, I'm so about the Tia Quarano as well. I hope this Kotoko bet me a performing well because team like Kotoko now are Champions League in Milan. Here na Ebema Ghana League no etime pija. So na me say our best league no mbono metima qualify. Na omo qualifier wow ni so second game na top. But so na Kotoko as a former player ni dey me say team no metima a performing well. Spirit na what team no Obaapa obi enche say Kotoko game no say what me performing well. And no ana coach so one no dito no me believe because me former coach and coaching on national team. I hope say Obaapa boys now boys need to perform more now. Young good football our Ghana. Then Nigeria for now say because all the way to from our team say one Nigeria and I think say one of big ultimately new team you on Nigeria or a big club second. But ain't me and I say boys need to perform more. So yeah, Asante many Nigeria from to go. Obi a waiting me qualify for Champions League show say our performance also. Richard Osajman, a Joe commander, Nensam, I don't know. Na 1 year real crackana, and we say Kumasi, Babara Sports Stadium, and you're ready for Kotoko and Gold Stars. Na se Kobana Sana so mutu kwa everybody and cry. And how to Timzi. Obia ho ne wo bia ne fio do e Ghana de but ho ne wo asantemem ti we hwe simple fo ne betima toto nyoma yi a se de be ya ball no bia ye ya ho ne no no e be ball ko because ye bono Kumasi a Ghana do ye gina ma Ghana de ba ya asanteman team no ya asanteman for de ti ye be hia se ko metoto nyoma yi se de be ya e be bono Kumasi na ye ba antiman ye ne koye Accra I think say e be ba ana attendance no Accra na different than Kumasi no na na ha dwe ye be se GF no so betima toto nyoma yi na be bia SS I think baby any so ebony the nanka or bono baby any I think say once a crew for any beji than say all they travel for state to another state and I know they had Sompa Sports. Richard Osajman, then come on, so I don't know, and so near friend in Chimon could be close. So
ne enkodidi nkoma kakra enso foreign tidbit na afi enso na adwumadi aka no enso intimate aso na me no kasa pre-seasons no matches no enso eguso ekoso na enu Napoli enso ese 4 ema Sorrento enso entim ant enu achi Chelsea the Blues Chelsea kana mako 9 ema AC Milan and some Chelsea Liverpool yom hodben almost 8 match mu baako enso enu achi no Borussia Dortmund ese baako ema Juventus so no ese 2 ewo hon Toulouse and Sevilla game no and Sevilla game no and also end 1-1 ewo hon ena Pia Road and Sebi ema Aston Villa enso ese mu 2 enso no na Barca na ese Barca team na mo do Barca ese kana mako enum ema commons so no team antina onim so ore fa se Mikel Arteta na they say Arsenal pre-seasons no Arsenal pre-season no almost egusu omo ya hoboasa ahead of Premier League no say Arsenal else ebetima de na say Arsenal for to na Victor Gyökeres na Mikel Arteta adidi nkomo kakra da fa say boy no oba training pre-season no mo yo hwe Arsenal touches and the movement obaboa ama Arsenal team no enso so improvement into aba anim honum. I think his goals, his threat, I think he pins both centre backs. He's a player that the moment you leave him with the space 1 against 1, he's going to destroy you. So he's going to create a lot of space as well for us. And yeah, the moment that in any situation there is a player there that can score a goal. Entiwe sama na se Mikel Arteta enso adetu jana pere mu sama eti for Odehyieba so na eno community said no enso etimi eba so odun se Premier League eba be start ya ebe ka na otwe ama Premier League na so etimi asase ana ebo community said enti eno a na eye Liverpool ana enso so ene Crystal Palace enso so ena eboy na de chane se eno a ya starting game na ana Liverpool na first goal eno Crystal Palace enso 18 beteka Liverpool ni 2 ema Palace starting beteka na eba na travel the extra time as penalties eno ana Crystal Palace enso so 18 3-2 on penalties and they say officially community shield winners no Crystal Palace na no ana reference and slot head coach Eddie Emma Liverpool and ebusan say na de na toto chechema Liverpool montimaje anfansi mu na so say Premier League champions. Yeah, but that's not something new. I think in the whole preseason we saw how that we are able to create more and we are more comfortable on the ball. We create more opportunities, chances. We dominate maybe even more. Last season we had a lot of ball possession, but that didn't always lead to promising situations. Now we are better in creating and getting promising situations than we were, in my opinion, throughout the whole last season. But the other side is also true that we've conceded 4 against Milan, 1 against the Japanese team, 2 against Bilbao, and again 2 today. And what made us really strong last season was we only won mostly by a margin of 1 goal, and that had mostly to do with us keeping a clean sheet or as a maximum conceding 1 goal. Today we scored twice against Palace. Last season we were not able to do that once. We beat them 1-0 and we had a draw 1-1 at Anfield. So that's the positive, but conceding 2 against a good team, by the way, that has made it really difficult for everyone last season, and I'm expecting them this season again. A lot of balls passed into our last line, and a lot of crosses. For me, I felt that we didn't give away that many chances till they scored a 2-2. Then they... And some reference and slot head coach and as a manager at Liverpool and so on and now reference Oliver Glasner and so a manager at the Crystal Palace. And also afterwards, Ninkomo and Suweni. Perfect way to start a season, really. How much confidence does this give you going into the Premier League season? Not just the win. I think the performance gives us a lot of confidence, so we had confidence. We had a very good pre-season. We also could see that we are not on the top level. We didn't expect it. For example, Chris Richards is just in training for 2 weeks because he played the Gold Cup with the USA. A few other players, Dani Munoz is in training for 3 weeks. So we have still to build up resilience, physical resilience. So mentally, the players were absolutely top today, but physically we have to improve for all the games that come up. This is what we will do. Therefore you need a rhythm of games. You need training rhythm, not just for 2 or 3 weeks, really over weeks and months. And this is what we started. But of course, always winning something, being competitive against the champion gives you confidence. And this is what we will take from today's.
Entwe some real friends Oliver Glasner, manager at the Crystal Palace afterwards, on so Nenkomo and na you need to come kakra and I said that's what there's a Liverpool and a Crystal Palace in there. Boy friends Virgil van Dijk na Ochema. They say after so real friends Luis Diaz and then Darwin Nunes still Liverpool him one of there. Ono hu sa still has a honyunu kakra so ha who go eketiki mo eye atwa no wanu de ba se ono hu se Liverpool anim hono de example for enso so epe another striker enso de ba real smart boy first Virgil van Dijk captain of the Liverpool enso de atudwane enko Chelsea ne di komo kakra na fie peje mu na adwuma de akansometo aso now boy first Leon Delap enso so striker de Chelsea na ibusanze se mo ba Chelsea just na mine na no ya wo sa mo fa ba hye hye na Crespo mo ba hye owura